Bulandok may San Francisco ki Burubura. Sema main gay waseyani.
Bila sa boleh turun kan maramad ro kina leo ni sambulo binaka. And tapi kita bagi tale ndo tale kabit ndo bitokani and radio bulan do bante San Francisco sa sip tok kenda tolo ni 10 minutes sa bagi tal ngabi kenda ro kan lemani sangon ndo sok tu ni bagi malu ndo ngono banta and kabit singa wuki lulu na ikroni singa ni buloko sita and bagi binaka ndo turanga ro ndo lu ro sanga bulu ketolo klani na noa ndo tale kina na bulo po and samba di tando lobo tu ni go bagi malua me atau ni ket leza po cha santang kai bapa tala ni ndua ya ndama ruta ka watan nonton bula ke na wekan ta sarawate de sigi binaka ni kuwa kelani so sarang kata lau cukup menonton pun lo manu bitsora sa ngoli cukup taka ra ngoli cukup nonton tuli li pakai toke waktu lagi non ra sombe ka rawon tu juga toli li saumi sina taxi no lomani minibus nambasi so sar sama sar suka menonton poli pola en ngonong go na vi tempat di matin tu na vi kambani li lebu sa pangbulo tal ngani bike munin na siya macam mana vi wale turang lo mana sana tidi ka pa non tu noa waktu lagi bike munio ni sa wi tiku tundei en na vi matin tu li lebu so en non tu pura don bulo binaka mai Australia mai New Zealand tonga mai Samoa na vi non to sar na Pasifika na vi non lebu mai Europe wilikin na kemunin na so tini bola tengane ni berani se na kena bi matu wale to sar na bi base ndu so ni sa sia macam mai kina sang tala ni ngule tapi kina kemunin na lingne wo non to bonua na buno ni bin karabi mai na vi camp na non to bono mai bichi kemunin sia matal tunga mai na buno ni bi so tutaki na toko lawe loma ki pura kemunin no bisa talanga mai Liberia wakatalang kina mai South Sudan kena kurturanga mai Juba ni bulo bina katalanga na nonta merke en na state le lebu so ni bula California mai na kurturanga mai Sacramento Sonoma County na East Bay na North Bay na South Bay na Bay Area lebu go anta sabi kinta bagi tali juga na kabi bin karabi ting tai na sa bole ni raun bula raun inta mai sota tale non to bata na radio bulan do bata siang ni bisau no moni toka no pede la novo en na kabi bin karabi ting tai en sebuta ki na kabi na ni kuwa donon da programu bo ke turanga tau na no gue kan rendre mai na yatu sa bolam balabu da kilabi na kan turanga go da sangi kalala itu bana ngami ki mena sangi don magatu na tambengo sara kadi baki makao tu en non da bunolo maniovici o ya turanga tau city beni raturala sanan dau main dua juga non programu en vei madawa ka ezana juga na toso ni ngauna mai sebutaki en sibina pa na 10 minute o ya en ya kapina kan kuang ke nama ka to mai erna talo taka kina o ya na itala noa membaleta na kena volita kina tikidingele ka toka kina o ya na korni puli rongo mai mata patu do sen na Queen Victoria School en ngona sara se la mai kino erna papalang ya na kena itala noa matata wa talo mata no ba reta tok ni itu ya ni sember din torongo sabat en kabi bin karabi din tai ngai wasia juga non to pata patongo ke mambale na vei singa buke lulu ni sibina pa na 10 minute enta sana rongo ta kino ya no to programu kana sibu tagi chuni kuwa o ya na tosu ni ngauna ke siti beni raturala ke mambale singa lo tulebu dan ngai siamba wat ke ingas ni buli polang gerechi na redim bulun do wat sana sanga chu na pengauna mena sanga walanga ni pamaro te ken tu na sere ndar raw telengan ni ndar ni bisi mati wat ke hira era sakila bina katu na ve talanoa era pagi tabi non dono ngono non da puno lo manu bichen buru-buru ni kakam buraki bakatalang kiranga si bulle lebu sar ara ndo mo imbulung ngodi kenda tu ruo walanga ka ngai keni kuri tu oira non to pulangi karena ndo mai tigi tu ni non da ve talanoa o ya mai na moniti kina pagarumbuka en radio bulan do bata sa kiri talanga bikin ni beko lamani albana like tangani gi share taka chuka non to vital no ni bulu bena kana siamo chuka mai en non to Facebook page ni radio bulan do bata bulu bena titili ngande bagano ni bena to ni bikin ni bulu tau bota lang kina be mala lang besi isa bena kana do siamo tu mai Australia Phantom ore taka chuka na raki Australia pamoto mai Perth back and go do bulu bena ka sibito kana ono en tini keruan na miniti bulu bina kana turang ada tua kanggu mas tai peli mbotena kantabu mai majuro men ya tu masiala mumbula wakata langki na be turang naita Kingsland mai na Midlands
kami nangani kuwa sista seni mbulu benaka ya warna merama di kor di kelunggo sahabat ni benaka tu ni bikin ni bakal langkin be tamale merse ni le suma tai buat mumbula benaka nasi amat cuma ina mate bindabu marida nalainde naita ni mbulu benaka saka benaka nabi tokani en radio mbulu ndo bata simelim bola brother mbulu benaka bakal langkin be kim do to sar mati lawa ni siama cuma perluma en buku di bili ni benaka en ya kabi de bengker abi en tenda oke saat itu butuh mandani baka malu atau nanti buken na Queen of Bunde laisa bula koro en kabi de bengker abi tentai humbulo benaka kameli nguki lau sapa nini benaka tuyatu ngona radio bulo do bata ni sambula tangita na longo ebe singa tangita na longo ebe singa belum benaka belum marawa dolar Saraki mata kaci-kaci Auna-auna nuni ikotuyani Manrewa momano mundaulo mani Ambole ameungalo asayani Leka-leka nondaru ikobata wah Ula tolu kole weni nogu sala Makana numana mubosa yala-yala Kotukuna mendaruna bawata Isaratu mata kaci-kaci Auna-auna numi ikotuyani Manreba momano mundaulo mani Ambole ameungalo asayani Aunanumani konina beyau Nebakana mubosani tatau Nawakilani kodabi lakiau Namundondo mosama imau-mau Isaratu mata kaci-kaci Auna-auna numi ikotuyani Manreba momai nomundaulo mani Ambole ameungalo asayani Nekini anomu baka yatu-yatu Tabe unilei nanomu yanu-yanu Kanade ananomu delani yabu Sabor tenomu rosi wananabu Isaratu mata kaci-kaci Auna-auna numi ikotuyani Manreba momai nomundaulo mani Ambole ameungalo asayani Usala usamaya niko. Leka-leka nondaru ikobata Ula tolu kole weni nongu tandra Bakana numana gosani yala-yala Kotukuna mendaruna bawata Isaratu mata kaci-kaci Auna-auna numi ikotuyani Manreba momai nomundaulo mani Ambole ameungalo asayani Aunanumani kondina beyau Nebakana mubosani tatau Tawakila nikodabi lakiau Namundondo mosama imau-mau Isaratu mata kaci-kaci Auna-auna numi ikotuyani Manreba momai nomundaulo mani Ambole ameungalo asayani Nekini andomu baka yatu-yatu Tabe unilei nandomu yanu-yanu Kanade ananomu delani yabu Sabor tenomu roti wananau
Future Hall of Famer. Radio Mulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseyani.
Turkan marama do roki ngone leo julu my darling na sere ni nonra numi na ngoni buli mai na Mahatma Gandhi Memorial School kila di to so bina kasar chuko na nonra sakambata takmai na bata di ngito na bito didi rotal chuka na nurtu under 17 talanga va zakata ko sarto na Southern Zone kartu ngole tak talanga di National Quarterfinals anta pana mata chuki dan dorang ngona leka moyongo ndo talaga na dorbu pambuta dia o inoki rawata na Blue Ribbon event be MGM asul talaga wando na scholarship me sana mai buli dan don University Amerika san don itu rong binaka kladi sayang zartun na be susu na be kurni buli kladi sang wala nganir na like kala begitu na co games kladi lelim sara tosar juga en buru binaka ni buli wakatala kina en ngito sibina tolu na rosa nga bulu kabitu na miniti ngona radio bulun do banta me kauti kenda bota chuko mai na biokani en buno da banga en da sa ba tigu kina en buru binaka bagaruta ka be kendaru na nondaru kalo. Nada besar mata bebuli kena dono no life insurance policy my be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nakakil ni Turta, nakatil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nakabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So, nang kaliwara ka tala tuntawara ka. Kuwertong ko. Kau saya lawat bengo kamu bilang tak na kampanye bilang kang gua na heritage link ni naon bilang kasarang saya katarin to na kaya pakatar tutu na kena baka na kena pepo wog dito ta kami so mi na kilaw kena timber na baka sen to be kena ila buli waya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri paling bul kakina kar taka godo na insuo Ya serangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapol singgaya na lenga, di ko na beba siya waray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu walu lima na kena itutubo matelelay. Yavalata, dio nanggay dalata and radio bulan duavata. Wait no te kina na bika membaleta na nondong bula. May weiran na kena daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Rangodan na ba na kaloka na Via Cabinet City and na veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kampanya ni Life Insurance kang anitikan na kaibiti Amerika. Ngandreba na buke ene kena somi na libo Senegas kita urani buke iko. Girita may na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Endona mate kuniti wale bobekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Na bakani sa ngusote ni kene bakatakila kila se symptoms bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Wakailavo ena Bagarobuka, Radio Bulan Dovata San Francisco, Mekauti Kanta Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na raw lang ni tos na chana kemi sau, me baka na ibakatangan danyan ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan di baka sa manggo kena bunga tala na nonda programo baro taki. Ano ono na kaloka na Via kami di baro muka bi kemado ya Amerika. Doon na kaloka na singile di baro wai bi kemado may biti. Wakay labo ena baro muka. Rangoda kena nanonroy baka sala na kena daw ena bika wakay labo. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Sabato ko weekend rusa ulu kadio na miniti me pana koloko baka usaban di taga ko weekend ni sibi na pa na 10 miniti na sibu ti ko kina weekend na programo bata ke city be ni raturala
o ia na toso ni ngauna. E na talo ta kina pa matatu weekenda o ia na kena volita kina tiki ningele ka sala indambe toko kina na ngunungo o ia na korni buli rongo me nonto bonua o ia mai mata botuto se na Queen Victoria School kena matalai na vivoli ningele o ia tabo so cha so likina e na ngauna saroya ve erto ne toke ningele anda na rongo na kena matata na vingarabe ne sitibe ni raturala ni sibina pa ne tini miniti na toso ni ngauna ndono nonto programu bo e na radio mbulo ndo banta abang mbulo matanga ni bisono we kanta na ekabe de vingarabe de ndai abang mbulo chico ve kapitani e peli lendua ke pa ni sangole o tiserne mo Australia oni ndo reda na wangar do vi pa le di boliver na Sarbonua en vi company wangar ndo so ndo Captain Cook Cruises en ndo na ken o wanga libu na Sydney 2000 kapa ya na buku ni ken ale bagadur meserne na Sydney Olympics na ndo berto no wanga libu tundu juga na fleet ya na Sydney 2000 kena kapitani e peli lendua na turanga di pakano mai la kemba mai na ya tulau o kubambo tani o kala di se uchumbe kan ngoni toke me di baka tuna wanga libu ya na tombo serene ya sama amalo tini bikemunu wa na sabole na siamo chuma na kai bina ni kuwa panu ni bina tu na bugu ni bi bakali di rasar bunwa mai na tombo libu serene en Sydney 2000 en ekabi ni bingara bidai ona bambulo chiku pe maraya ngarbonua bulu bena belum marau bena na siamo chuma na te nindabu abaga ni bina chuga tu bakatala kini be cheli no magi sama yapi mai Samoa baka ni bina tu ni cheli sing no te batala kini be yerto na staff ni British High Commission aba mimbi chiku be falena takaya olambati naka flora na siamo chuma batala kini be ndongo falena talagango Jackie Bulono malo na siamo chuku mai falena baka ni bina chuga ni be kemunu baka ni bina talanga be light na Elisa belum bina belum tahu baka ni bina chuga ni buku ni bisa mati di lady di mai Moraga San Francisco lang sa boleh bunando siam tu men na biaka bidi mbera jay mumbula dolobina tabal lalai bunga koto Raiman mai Corvo mai Tailem bulu bina ka brother Bill Tiamo na ita bina sa boleh bu brother Bill Tiamo bombo tu sa siam tal chung mai New Zealand ni ochina kenle abaduri da songo di bagus sungele be na sababu ni bina ka tu di bikemnu Bill Tiamo mai New Zealand na ka bina ni kuwa mai na ya tukuka bulu bina ka tori katinai baka ni bina ka talanga be kerua training Havenwood mai Wellington mai New Zealand bulu bina ka talanga be Simeone Finau aka Snake Hernandra bro na sababu lebu Snake na siamo chuku mai na eka bina ni kuwa sangan matala mai asasa siamo na wabule be suba siamo na korokula na bono ni sando la yambeta tu na kena mbarabi en na bebe ngono todo sarai wa ni bina tu ni Snake bakatala kina be saini ana vari bulu bina ka bina sa bole buna siamo chuku mai en eka bina ni kuwa nani se na ivalu lebu o mumbula bulu bina nani sandinde mai ruku lebu zubu mai nanronga esa untuk nanumi momo sar mai nambati na buku de baka samungo ena ka bina ni ko bakano ni bina ka beke bonito to sar na biokani na korbo turang mai ruku lebu sento kile tu Hawaii mai zubu mai nanronga chuku buku de baka samaya ve kalau saraida tiki kombiu ke nano mata vale bakano ni bina ka chiga di naweka ena ka bina ni ko mai samumbula bina ka seri vadza mulia ngatele ete wate sekuini uso bulu benaka naka da siamo chukuma naka ni bingarabi ndai ya sa nando man weekend na sere ngoma birto na vonga ke waitan ralangi na ka bingarabi ndai na radio mbulu ndo bata me kauti kenda bata mai ndo kana like nge share gona radio mbulu ndo bata San Francisco nan raki sandongo e kata kento metu dambe tu ngapa mahlua tu gue cruise tu na radio Bulondova coba tahu tu ku dia apa bala balim tu na kata-kata kina
Radio Bulan Dua Vata mekau ki kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai gai wase yani. Saiba diwa, awas tawi kekina, awas politiko Queen Victoria. My sevi moti kiwi, kuseni watalili, andi vakan dono mukoroni buli. My papa watukana, kamila ni in the morning, Nikolaki kune lilewa. Daru maindo. Tosatika nanga onandaru ala koduruma Mai sudukina nanondaru ulumatua Senga niko vaka suka seko vaka titiga Era vosa tuna wekandaru daura kivita Idolomani osa mai kasaraki Enda nomo barabi Ina watengo konongo imoide Daru mindro Na boleh besar turun kena beramu daru kena kena leon daru main ro. Meka kuangani kilau nei wata ke momo na biti ais weekend na kabri binga rabin ding tai wata ko weekend tin ke tolo miniti me vana keloko na tu salika kamburaki baka bubale oya na radio ambulan do banta San Francisco kala lele besar juga na bital noa me balatan na Sonia ya abati reto juga na pola mata sa lagu tunga kira na bital noa sakit na boro esa mantani so na bantoa me sana lei mukumanta mai so na toa me pakanga ni sa suli usar juga na toa mai na nonta puno lo manio biche ya siang wala ngani toa so talangan na ya artumbu takene kenre sa we sangke lagu tu na bisa bos le last tu via wendo na post ambil takene chat pg da baka wili ka ngapa ngo so na bosa siya tao kilikili wang tay kino yo mantang usali tamba ketunan rendre na buku di bakasama ni endu ya polatu so itu tu bangko di sasuli puno sunia ya so tu neta pasangge may pinpoint tek chuki nangono ko ni sasuli we na sunia may non puno lo may bichi may na chini kaon ng bagsawot si ato so taki tu nga na kenisa we ya na puno sala ko tu kinano pital no ay nangono ko duangan particular product sa aim tagi tu kinano pital no o ya na to ya so si siang chungan itu raw na kinapang madala na napakasama ya
au na puno to mi kata mi kina to sa na nungu ado mai Amerika au la pasar na supermarket e ruan na to ro to ka batanga baka me 2-in-1 pack au reta ngapa kona kini sau e $5 dio sanga bulu ka dio e ruan na to ya ro bebe tu ndo na to baka me size 18 se sabi bia size ro sanga bulu e ruai se tini ka walumbek e amandanga e $1 na ilabu ni merke ken ban bale ke baka no kon botta kana bebe cin ketulum be kana $1 na ilabu ni viti e na ngono saranga to vita no cikin ngo iya na to an number rosa bule sember mai na kena tumbu taki ko do baka do +1 juga ke man bale $21 ngo sa to sa kita li pa lilai iya ndona we kanta ya sanga bola ko ya na tava mante so levu kina na toa na baka ni rasusu ke na be farm ke ni crest mai na nondo puno lo mani viti baka tala kina na rooster chicken o ko mandanga kona tigel sena tetzel se tava na tigel mbeka mai New Zealand ko eta ka New Zealand sama so lele tali juga na nonto puno lo mani viti lebo singi rando na na pigeon made product ko ya mena so lele ya sangga itu na kena pakasama ni na kena kakana na sota langata lalai lebu na kai sa import gitu nga mai bunotan ko ya sana so lebu nga kina na ya Italia mandanga ke pakai zaka chuko mandanga na nonda bunolo manu biche ya babur pakasama sarna o pakasama sangga merita oi saru talanga Amerika kembali tanga ni susunga kina toa lebu talanga na sari na len mes mandanga lebu kembali compete na be kamban lebu ni sustoa me koe sula le tundu me roni apil be ralini puno me roni puli ai melata na toa rani susunga ruanga na mazawa sa roni apa mati italiani da mai kania tale sapa tunga pa na kena rau tu na kena sustu na toa ai ya ya na baka sama satu kin nonto puno manu biche lebo tukuna na matin tu sana taka nganto na ngoni sala me na roni so makina na jina uleu sa bini tu video sanga bulu 6 bilioni ke mampal na singran na pakalo mo pinakataikian tapi turuan do na matin tubo mesa katutok sa tosum seng na tiga bumante na tumbu take na lako pakali lai sali even out mbeka sana ke tosum we kembali na proses ngo na kulisen kap na lom mandangan di van na embaki era fokas ta tuer na kenan dau ni leka ko ya kembali na tur na talin do na ngauna menanggai raunin even out mbeka ka raunin tananggai reten na kena pakasa mena tosum pokali tal na sunito ya na vital noya satu kena ngongo lebu sar boso kundur juga na kena satu tosotak sampo kota lebu na subsidi na matintu main na bus fare tosotak na first stage man dio samul kali mana sende tosotak mbeka na ono na sende e bachu ko baya na kene lago main non to pono lo manu biche na ngongo ambo te lebu tal ngasar ali pakasa mata lebu rongo dir to juga na mati lolon den dengan muding ngono BTFM ndon na pakasa martu satu ngono juga me ku ngani ngono ngani covid baya anta sangki pakasa mataka menta pangatak non to backyard farm on na kena ya to main na covid ko me dola besar ngai kenta na pakasa ma menta sati ka bu menta tia so na kenta kakan don turang o timudi na dola na wekang mai na sana baka turang ora ndo chuka no movement elibor tundu chuka lutu panua Hernandra na wekang klani ndo batal tu na radio bulon do batte pagreta chuka na tapa manten ta tengi de chuki na basic food item na suka na falawan na rice gai tu no ko na kakete na kena substitute tunga na wer kalan turang do ti to na turango tunogo na tabio kana kakan runrau ko na kaya ko na basic ko kentangan reba ko kete ko tungun chunga ni basic food item tu na kan ko mayra ko ya ko babu na chunga bi kenta na mati surit kembale lebu tu na kena baka sama na ngonongo lebu tu na sa lebu kan kakan na kanta koranta datem ta tu na basic food item yan ta sasanga men ta bakang takan na kentangel kan ta tu ni bola kan ni vida sanga bultu na pasien dia nondo tu ni toki sabi bi ngono bina kan ta handran rabaki da saba ngatagani menta saka kun tana bakar rabi juga me kuangan ni tos tak ngapole na vida na sente menta sana tiga butang itu juga tapi tos takin ya dua tali tu guna na buru-buru nda satu kinanggo sana siang tali ngai ndona kai tosum sana tos tak cunga ya zo ni rusam bekani na buru-buru na vital no satu ki dan ngongo leu satu guna mesale mertu mo mandor to na to kin bantoa menta sangai angga bayani nambongi itu tu tu nak kena biwali ya na buna satu kina la baka sama ngonongo matin tu sana sasang sar cuba bago ko
mesana boko tu mande di boko malu no nan jinau ka sa liu usar chuko nangono go baleta to kin jinau kwa sana taur chuko mai sana taur liu chuko mai awasuli ni bi kongo wata nan jinau boko na singa tabo bata langaya non to matin tu lebu karena lende zelelebu wili kina rabi matin tu lebu rusuli chuko bai non to bonua rana taronga mai nan dona ngona non to jinau mena somiani ngono mantangango to se somo chubanga na kena tumbu ya se pochu na chini bakatata na bilioni ya menta na somo mandani na ngono nada be kumarota ketiko Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. baleta Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ko nila bundrang-reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. iko da kam to waka tapia sa tumu mantanga na numun ranga isenga tu na non tu pepa Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawa nindu na nombu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matay lalay. Yavalata, deo nanggay valata, and radio bulan duavata. Wait talono te kina na bika membaleta na nondong bula, may way iran na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Promote na bana kaloka na bika Avenue City, and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance, kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Endona mate kuniti wale bebekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli budaki na kenaroni betobi sena tobi kuna matini nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani sena sotini kene bakatakela kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda bata ya turang kena maramo ninge nama ketumai na kabini mataka sibina 5 na 10 meniti nondo vitalnoa ke nonda ngasini buli nonda ngono bogorotaki nondo viti ngasi buli paulange reti en kabidi singin mataka sibina 5 na 10 meniti. Ndona ngon laka mengo onta sana sema ken nonda pulangen sigi bidanga ni ku sebutiti kon na programo sabore taka chuka ni oya na toso na tani programo na toso ni ngauna ke siti beni raturalan. Ndona ngon laka ngo sibina pa na 10 meniti en sebuti ken bekenta no na talno bekenta sana ndo talno chuku bekenta na wekanta go siti beni raturala en veya kabini buke lulu todo sar ni sibina pa en 10 minute na maga chukumai na nona tala no abikenta en ndona ngona lega mengo bulo bena ka penitoro meratorin ngawir na ilala kerlo ni ngona biku ni vital no ya anda vital lo bina ko ya uirangan lekol chuko bina lo na may babun sikino kona kena tosta kena sunya ya anda nangai baka muri tu mteni baka malu ya pintoro na kabri bin karabin tai sabako nuni bina kani we kemani turangayanu cucu lo mani malombulo bina ngana siamo chuko main radio mbulon do batayanu baka talang kini be waisi busanti mai sabu partai sibuni tai kebiti wais binakan na daun do batu tumai kena radio bulun do batu na biya kapito do sar bulu binaka tupeni tambe na lebu orto na keli bulun bulu cinggo mai mbau tikina be imbumbai etsa
Baka nuni binaka tu buku ni taka binaka ni baka suka ngele bin Mumbai ke mdo na mati lolo ni tupeni zampe na lepu mai bautiki na ka binaka ni kuwa. Bula binaka na egi na ulibo baka nuni binaka tu bike menu na buku na menu siama toka mai na ka binaka ni kuwa. Baka talaki ni bituranga nita. Bula binaka Jos roko tu nuku sinia ni bula binaka turanga nait malombula. Binaka na nomuni ndoba toka mai na ka binaka bingara bintai. Baka talaki ni bitina TJ mumbula binaka na siama chuku mai LA sabang ni binaka chuku atu ge na buku ni bingarabi ke kemudu to ko sar na marama turang to sa bingarabi chungori mai LA kemudu talanga lingi ni bingarabi to tok mai LA na kampanye na divine na ken na pola sa chuki na ka bingarabi ndai bulu binaka sera tuibuya mis tuibuya binaka na siama chuku mai na ka binaka ni ko San Francisco baka talaki na wanto na marama ilabo lebungo Cie Lingoro ni bulu binaka marama tau baka ni binaka chuka na buku ni bingarabi na ka bingarabi ndai wata laki na be tau na ita egi join na wanga mai Santa Rosa marama tau binaka na nomini dondo batu na radio bulon do batu mendrau kini sulua baka ni binaka tu ni bikeu ni retabale na ka binaka ni kuasa ndende baka ni binaka tu ya di na radio bulon do bata be kemuni na ka ni bingarabi ndai sing lu betal ngakina be irtu na mati lawa ni takaya wa wele la kemba mai na ya tukuka na sa boleh bu na siama cuma na tukuka cuma baka sama di siama mai ya tukuka wambula juga di na dona hotel lebu mai ai tutaki boleh katal tonga rara tongo ya wambula tia di be cowili bola kertu na nona mati lawa todo sara en ya kabin bingara bin tai en radio mbulan do bata mena kau cikenda wata cukup mai bulu pakata laki na be kari di ngauna John Ratu mai na tewa mai takaun robe baka nuni binaka tu yani na kabi binaka ni kuang ngo endo na sere ya tani sere ngo na irobiko yani
mangi ve au seni kau Waka yang raciau Nasi saum bata-bata Emosi Ritan rewalenga Andi waka nanalu Omo kotia Ekasane ilmagu na kemu ira-ira Wakana bula dame delanyua Namusi seregu Itara walenga Andi waka nanalu Omo kotia Ekasane ilmagu na kemu ira-ira Wakana bula dame delanyua Namusi seregu Itara walenga Namusi seregu Itara walenga Namusi seregu Itara walenga Radio Bulan Govata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseani Pilele ya kiwalinga Na yalongu na ulamani Pakamuloma-loma rua Na kiawe beinga huna Tasatu na beisinga Na kawa wareida Nang dinangangan reba Mabakaya utakikina Sembera tundi matua Nabuatan baru teibaka Kinawere di lontaru Keindomoni lei marama Asolian nanangulimu Nakagebe merawata Nagulai matu-matua Nananaruta musukawata Endina sabungatu Erawani rasa maka Biyaungi watau kena Mana maka marengeta sara Ilangan talena yalongu Sinang babu amuradinaka Iyo sambutu katuando Sombo nabulai tangi lamba Kelongu sabata titiro Ina ilo sambuawa Bibewi sama nandaki Asingani de indolomani Ainindi batu mesiritani Mandangana dangi niyambaki Esina nalololo Inondaru mula bakawati Ainindi batu mesiritani Mandangana dangi niyambaki Esina nalololo Inondaru mula bakawati Esina nalololo
to na mati lolon ron rolangi kina uto solo ya na bilu tangi magosan Italia lamabi beleda ki bolinga na longun daulo mani hoi lei ya sibi to beken trapai na tini keruana meniti turang kin marama terbu kina konele wa anda sana pa rongo mata ningo na nonda programo baga mazawa asana sebu tagi beken ta na kabini bin karabi tai na kena ulu tanga cukup beken ta da kabini bugi lulu bin karabi cikin beken ta siti beni raturala oya na toso ni ngauna santosa kana ker na sarangwata tangkai like tanga na radio bulon doba tangkai wasia mandani na sebu tu cukup beken ta na italno membaleta na kornibuli mai puli turanga ke na bibuli apa katori na tikiningelo ya na vida na mbaki sau ti sareani ya dasan siang tali torbon di ano ngauna dasan ndambe menta pagarongo ta manta nonta programu ke na tangi pagaruta ka bikenta siti beni raturala na nonta ngauna banta na tosu ni ngauna na radio bula ndo banta na kabini singa bukilulu endai. Awanda menduan dua toka yang dua na bali ni kana isuba. Au taura da kasara en dua na nisbe apa ka viti makawa. An biuta toka mai en dua na turanga en tebe li kausala kitawana en ningo. Tani usbe apa makawa sar. Sebola yan September ni ruan ondo lukarua. Sibingo e ruasanga bulu bakada na mbaki. Ya bola ikotokina na italanoa kei mata batudo. Ottawa takina kena itamba ni 5 na ambaki ni Queen Victoria School se ko buli ni turanga. E lauta sarana matangu endo ne ulutanga kapaka ko tongone. Soli na vina tambudangi may sau kay matabatudo. Awili ka nga bang laylay. Aw salom bikatalen ni subaba kaduruyan ni kitautuba. Sa teka buwe keri na nung buwa kasangagara, may ukilana itukutuku ni Beiboli, may rato na turangan ni Abusa Ondere. E na korolawaki, na tikinaw na mena, e na esano tailepo. Au wakawili kay sotale na itukutuku o lebo kasangara, kabakatarungi reso, kau manitaura sara endua na labe-labe ni endua na bakandindi kay kayadana, na itukuni kay matabatudo. Era to wabola e sona turanga kei na maramanindere. A kota batakaya na ibugan dinendina iso me tokona na nonroto italanoa. Au sanu itakasar ni nangai kila yeke na itukutuku ni dina tambudangi se dina kurombu imbeka. Na itukutuku ni bolita kiningele mai matabatudo e tegabu ene karua sangabulu kawalu ni tune. Tini kawalu ono sangabulu ka diwa. Seboy 5 na embaki me bagareo anan roti ni may lebuka. Asabolieki no John Gardner en dua na turangan ni walangi na imatay ni tikiningele be irato na turangan indere. Na tikiningele bagay tamerango en dua na undolu karua sangabulu ka tolu na eka. Edo kutibataki na otobo-tobo nukubuto mataikara kay nambaletia. So ini narongo tiko na itukutuku ni Beibo nongo ni nakilaba ka pinaka ng barabya. E aboli na matay ni tikiningele be ko may nambi. Na nonra ilulu niya bu sa maindere patake ng 2 tali na wekana o buwe tidawadi. E aboli ta kaya na 5 na undolo na paondi tinikaruan ay mataw, tinikaruan ay sulu, tinikaruan ay sele, e ruan beka si tulu na kanay tutubi, kanduan ang dasin ni nasote. Nakaruan ni tikiningele o nukubuto, erto ataw kanailiw na turangan ni ng bulen-bulewa, e na yan yung nonggoma, e tiko talangakin na nanonoto'y kadikadi ni alo. Nakaruan ningele, e aboli o John Gardner be komay nambi, raungan nabi boleh manday na matay ni tikiningele. Kasaw makina e tinanang dolo na paondi, e so na isele, na imataw, ke na isulu, meraw te ruas sa ngabulo na dolo tawdo ko na paondi na kenaisaw.
E anga i bolitaki o nambaletia e nei karua ni oko sita tini kawalu bitu sanga bulu kandua. Sai koea na uti tini tiki ningele. Iau sangangati ko nga. Se sati ko iwe ina tambudangi sa anga imbasi kay na ngauna daba. Ni sabuli taki o tiketa na bi tiki ningele. Kandambe toka kinongo ko mata batudo. Era sama ni toki kede kilawaki na kaindere rati ko may nasoni kay tobo-tobo. May baka ni sabuli taki o tiketa na kenrangele. Sa teibo-ubo kina na kenay taukay o John Gardner. E na loma ni bitu sa ngabulu kawano na embaki, e a bebe sa ukina bagabida na taukay ningele ngo e na mokiti, na beiboli, kenay soli-soli meba kaya kunay, e na boli ni bola-bola ni matanitu na Registrar of Titles. Ni boso tiyaw, au sa bolo manday ke. E bale tiraw ti ko nga, ondere, kay buli ni turang san biu mandananggele do na turang abo kay rongo-rongo ka kilay manaya sa sabara o abolo si ralawaki nawai yabe ani kay nawati na raw lewerua era kay maindere no na daga kay besinga na turang ngo na wili bola tambo e kilay lebu na turang ngo en na sau ni nona yala ke ni borau ni nona bibosaki sabo kan dinataki na bunga na sa iwiti ala koba dua beirau na wati na kambu kete boli e abo sudu kamanilenga na ngone era tua maninga solia na turangan indere en dua na tikiningele me maroroi kina na lubena ni saru indre kaya wana ngawi salle sukina batuleb na nona kolo na nona boga bina kana turangan ina batuleb ngo ya bolo sirana wai e amanindusia kina nandelana mai mata batu dau kakaya e nandua na ngau na mai muri erna raida mai na mata ni langeva nandelana oya era sangani kila mai lawak ai balen ni bosan ya bolosi me adoba ni satara na bulin turanga ai era sanga ina no mi bolosi kina nona yala telefstala manda mai bulin itu ena tinika dio tolu sanga bulu bukadaga asa tau kena kina na tikiningele ongo endo na loya kilailebu o Sir Henry Milner Scott e ando ni bukasala na tamadaga kay tauke adaga boli ongo ena non rabali ni bola na talay sambale ratu sukuna yang balatan sa tau kena tu nanggela may matabatu daw asa manilista ka kina endo na kenaiwase wain do na turangan India o baru na edana. Turangan go endo bagay nga takinggele. Te kakanan raun-raw. Te sila kay nandua na no na longa di pinati bagay tamera e nandala na may matabatu daw kasiroyan ni kinukubuto. E nandua ngo na nasinga ni toka na no na longa di pinati sa reda ni sa kelean ni enukubuto endo na wanga. So busarmay en dua na turang ay tauke katokara toka en dua na obarola kaki kenay sala tali anan raw ni niu. Ni raw soto o tinga sa kere sar ni tauke ni obarola de raw ni takoso melako kina korolawaki. Kure baru kakaya ni nasanga ni bukan donu ya. Kaya tiko ko ni ana itauke ningele. Kanona na tikiningele e bia tako sokina na turang go. Kere boga rua na bulangi. Endai kotonga na kena isau bay baru. Sama ni lesu na bulangi. Kala ki muri e na taikan dua ni udiwai o naimasi. Kasenga boga dua ni mbau singgema boga lailai o baru. Ni rawa bebo sakitua ke ratu sukuna. Sama niya do kilawaki na turangan na talay kalaki tumberaki na endo na kamunang abirato na turangan indere. May baga binabinaka ni tikiningele e ruanan raw kalima na eka. E asolia sa Henry Scott mendambeki na kubuli ni turangan. Sa lesumay na turangan talay e ado kinukubuto sa serendali talangame na wanga mesokule sukisuwa.
Wararai toka main longa di binatio baru. Sana anda kunai lau kisuba. Sana numa saroko ni sawo tiekia nanon rubi talanoa. Asangan bangin di bakakin. En dua talan ken rawi talanoa. En dua talan non raw sota. Aboto ka mendangai kila mendangai baka muriani. Ni oti ngai ruana madawa. Sa tauro baru en dua na ibola baka mata nitu. Sangan ni malabu na ibola. Kuning akin na bay baru. Ya bangalalata ka na tikin ninggelo ya. Kaya nanonalongan ni binat. Ya nalongan ni basa nga bula kawalu na hawa. May nangaw na taurakin na ibola. Sangan ni bera. Isa di kinakora malaki tarong ito maindere. Era tu tarong ikoya may na itaw kay. Sa rawa ang bauso takin nandoan na turang amay nukubuto ay naruan ang madal sa hoti. Sa umay na baru ni bakakin. Era tu tarong ikoya tali. Ang bau kila na itaw kay niyo barola kinaisalan raw ninyo ya. Katalangan seng. Era tu sangay kaya buwan na turang anindere. Ya na turang lebunduan dua viti rotuma rambi keikioa. O kaya talaga sa ini takatukang gorin na no may bola ni notisi mo bangalala. O chala ba sukuna. Ano na bile ba kisa karir tu sarakin na turang anindere o baru bertu kauti kwe megay no na itabi na iponto-ponto kinatambua. Melakin doon na mata ni nga saw ni Bernio tinabasa nga bula kawalu na away alatak. Era tu sama ni kaibuan ni sang nirawa. So, kaya bakan baka meratu kaya nangonin daw masibaba isuba. Kaya sana kaiba baru, rausota kembaras. Kubulin ni turanga, bukan dono yan ang bosilibu buka turanga ni kini kawalu bitu sang bulu katiwa. Merabaka raw takikina nangon itaw kay sudu turanga, membaleta na non rambulan ni belu taki may muri. Tau ya buna koreni buli yang bati ni yana wai riba. Wale katin tawara yang bara mikei waile west. Wale kata ni yala ni asana irua. Oda kaunrobe kei mbua. Ena tini kawalu dio sanga bul kaba. Sana numi metoki tagikina mai kisuba ko buli ni turanga membau wale katoka mai. Ena beibo no oso eso. Sama ni mai tarakina na koreni buli na ikorokoro. Na kenra umaliwa o tonga lebu kay Montfort Boys Town. Na kenatarata lendua na korotini may na ikorokoro ay ang gaiwabu na metoki taleki na kubuli ni turanga kinasino. Rauta ni 5 na maile may kisuba ay nangaw ni sala kinausori ay na tinikadiwa sa ibabito. Onggori talaga na yung baki sa ang gaibagayadanikin na bayranan di Victoria na kornibuli. May Queen Victoria School. Ato ka may nasino na Queen Victoria School may adaba ni katambote na ikaruan ni balulebu kay bura-bura. Sangga ito kisara kinanukulo may ra, hindi na kinaiwase, era sangole kina Provincial School Southern na may sawan. Na kinabo, era sa tiko ngamay, e nabibon mo eran do'y tiko kina. Tapi tosoya kiyonggo yang baleta ni sa tosoya ni kinasino na matay walo ni Merke kay New Zealand. Sa taratala nga may kaya, endo na bali ni bulan ni matay walo do kabata na Allied Forces. Kaya toki ko Queen Victoria School ni katini ni okosita, tinikadiwa basa ka wulu karua. Ala kitoka may nanukulo, may adawa na tinikadiwa basa ka wulu kawalu. Erto akin ang gasindi bulikina, o esalan dela na kama endo na turangan ni nakelo. Do na turangan ni asawa apisay ng bow. O Freddy Ieli may rotuma kineta ni Robesi. Kangas ni buliliw kina o Mr. Tumblings. Era sawa siya nangone kinanoran do yung bure barata, bau kay rewa. Nang bure tobata na kinikaba, yang gaya buka durumi mai ni sa tau ya buat kina kornibuli may matabatu do. Ya sambi utu ya ni menanukulo nang bure baka biti na tombu ni Sicily o nombuli waliwa may neserlangi
Kina watu niaya ningileiso. Mera sa toki kina ratu pena ia kandavu levu school. Mai tai levu. Aralaki wuli wata kina na ngone wuli. E wuli ni tu wata kendelai na kai kai. Era tau leo ibita toka na kenangas ni wuli tau kei. Beba kata kine tanin rovesi. Se mesa sikibou. Ki ratu sedi na wala mai kandavu. Sono ngone buli mai na Queen Victoria School mai na Nukuloa, e rangai mai wai rongo-rongo e muri, beba kata ki penia me nangasima. Ase sela rabubu, to sebata kami kamida, mai keli bakatoko, ratu chosaia tava ingia, ki ratu semi siru wakula. Ena tini kadio wasanga bulu kabitu, rangole kina mai Queen Victoria School e sona ngone buli. Mera laki buli buni wai me bakata ki iso ambakani. Me sake mbiu mai wai. Luke toroda. Ona mosi malua. Lo rimambati rerenga. Etika bundini ambola. Kini chochi wakawale tambua. Varenava tikondua. Misi anda sila. Ke Simoni Banuwe. Sona ya doa era serongo tueviti endai. E sota le ranga imbasika me rabogai rongo talenga nandela ni non rangauna ni vengarabi. Buni wai chona seni langa kali, buni wai ngau. Buni wai iferei mimbua serau mai na mosi ke ibuli mata itonga. Na tikiningele ruan rau kalima na eka ka andambe toka kina na kurni buli endai. Ya solia wale ngabogai loloma o Sir Henry Scott. Katau kena tue na ngauna ya. Nira se tiko ngana ngone mendelai na kai. Sa tau ya butiko na daga mai mata batu. Mira sangel laki baga tiko ritunde i bagan dua kina. Na ngone ni buli ni turanga me adoba indai. E angele ki tawani na tini kadio 5 karua ni rasa toki sombo mai Londoni. Sa bagan deita ki talenga kina. Serikile ilevu ni korni buli. Na Floria Viti. Atau rumah na edana era bosa boga Latini. Akena boga ndeo boga Piritania. May Fiji flourish. Ia ena nonda bosa ngabo i taukei. Me langi ko Viti. Awataronga endua na maramanindere. Selina na inoka na edana. Se sa tiko ebe na dina tambudanyo boga sangarabu lingo. Ia sa ramasetu endai. Dina ni tukuni beau ni sayali. Ia sabaki la itu eviti ke burubura. Awanga ni dina tambudange maindere. Ka dina bati ko na bebo toro da ketaki na lotu na mata ni tu ke na banua ni kuha. Sandu na itu rongo benak. Sabe Italia ni sanga ni reida na dina tambudange. Me adoba na toso ni ngauna kataraba ni samode. Bina boleh besar turang ken marama darbo ken ngone lewa ya na nonda itaki se buti jugo weekend na radio mbulon do banta na kabdi bin karabi tin bin karabi na ya turang tawo siti bin raturala ke nama katale mai o ya na nonda toso ni ngauna na mazawa katumai radio mbulon do banta sabi mamando no weekend na ba na kabdi singa buki lulu endai dai ba kabdi binata kichu na bitokani amambuta ni lele weekend na sangero ngata bagandua na vitala noya na kabdi ngani kuwa na itala noa membaleta na kurni buli rongo na Queen Victoria School na mai mata botudo na ngona sarang go bawni binang tagi chiko na nonda rawan dinda rongo ta bota chiko na vito itala noya na kabina ni kuwa ko tele sunda pakana nano e so ra bulio chimai na kurni bulo ya ke na bi puno vito ke mekina ra rongsar na ngonongo na ngoni buli mai na Queen Victoria School. Wa nuni binaka tuga ni biso na wekanta era muri atau mena programu ya na ka binaka ni kuwa. Bulu binaka takaya o wele la kemba baka tala kina be na italu dan bosi bulu binaka titili ngande sami ngalu bagandua melita ke ben dangi zau bulu binaka berapa ngani gulin na nopo mai Australia na ita sinati kursinga kai binai sirubatu na ita epi ratu mumbula. Kata laki beita dingu kali apa dengu karla ini mulia siapa
Zelia Snowden bakatala kina be se mai kulibiti kuini tokana singa pina kabali besar belum na siama tok mai bakatala kina be Janie mbali kalungata pasi penene lebu bakatala kina be cuti bini ndolah birewa na kabina ni ko bakatala kina be mari da lalanga besi nuita kini totoka baka oji chikuno ndo be tokani na kabi binaka ni kuwa ya sana sertara mungo moni na numi juga ni kina na kabi binaka ni kuwa na radio mbula ndo bata One for all.
Ni alimbula tu ko e me vakatawa na mureki aworoki ni amendu andu e mutombo mode kalumani maru mode nongu tangilo ko ilo ni lo mai lo masenika no muya lisenga no muya wasana senga kina ni gati robia muleka ngareba ni utongu mokila muleka ngareba ni utongu mokila muleka ngareba ni utongu mokila. Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Waseayani Nomburitau con aquila bacababa ni un domonico ni un docaya vei como rosi ponga in donde venga Osa solia tu no bumbula che de menomu Nomburitau con aquila bacababa ni un domonico Otiva mai na beiba no ar Cauta bolina do mongo O mai ta o bei con mi cua Tu besu que tu ve que muni Non buritau con aquila bacalaba ni un domonico ni un docaya vei como rosi ponga in donde venga Osa solia tu no bumbula che de menomu Non buritau con aquila bacalaba ni un domonico Tarromolo e alongo Se meu tupo na vacaire Non bunda un domonico E venga na que venga Non buritau con aquila bacalaba ni un domonico ni un docaya vei como rosi ponga in donde venga Osa solia tu no bumbula che de menomu Non buritau con aquila bacalaba ni un domonico Non buritau con aquila bacalaba ni un domonico ni un docaya vei como rosi ponga in donde venga Osa solia tu no bumbula che de menomu
Isandi sar nunggu tahu ko nakilaba tabo ni undomoniko na taro ya tarong chubi kenda turang na itapi ni sini na kabi de bingkar rabi tintai radio bulun do mata woto ko tiri keruada meniti me lima na kalau ko kan lamani kan singa buku lulu tingai tintai do talon de program mo ndan daw lai bago tia to kina non de singa ni kuwa ya mai na bima maniono kina bitu ge nama ka chugo mai program mo ndo woto ko chugo na nungu kalau nungu benua arto ando bingkar rabi chugo na bikenta o ya na New Methodist Christian Fellowship. Gaya nama kata kau ya, ena bima maniono ena kab de bingkar rapin tintai. Okay, sakit tiba katalenga ada nonton tahun ni bakta bulidi Simon Raywan lui nonton mante timi mena sota ke champani serto na Brave Blossoms ena moani maza ongo lebu na ya lebu sar ya lima ikina me bakata ki nonton kabitai na maza sao choran ranra na tuisopa bakata lagi na mata sotale na yada se reali chukina na ngono goya kan squad lebu usaba reta chukuna ndona ngono ndendre sar chuku bertu na panel ni serto na coaching panel merto na finalize ta non mate timi ena buku ni non rotlo iba kata-kata batke na mate timi rua ma Europe ni Desember ni ndabana mata en Rugby World Cup. Sabi naka, rona prop en moni mata ngona sota batke champani. Number 2 sen na tight head prop eroni mawi en ando tali tutu ni prop number tolu Luke Tangi. Torna tutu ni huka Sem Matavesi. Rona loka Albert Tuisue ke temo mai na bonua. Ortona toka ni tutu ni flankers, blindside leki matangi tangi valu, open side kitioni kami kameda, number walu Ratumeli nderna langi. Na tutu ni halfback Simeone Kurboli na matay talangan ngono melis tal mekino tomate time na fly half Ben Vola. En roni tutu ni wing na blindside wing ando tal na shift ngo tega buki na Celestino Rabuto manda number 10 kava Ciuta o Ningolo. Rona centers number 10 karo Bilimo Nimboti Tuzen inside center, outside center non da capitani. O sia la da levu fullback Leostalemai Sirrelli Mangala. Ortona tutu ni beso mitaki number 10 kono tebita ignivere tin kabitu Penny Ravai tin kawalu mesakin donge. Number 10 kadiwa te awiru zirkin da beta Rosangabulu Joseph Tamani Rosangabulu kendua Frank Lomani Rosangabulu kerua Teddy Tela Rosangabulu ketolu Ilaisa Nrose santa bukun ni bina kabertu na nonda turbo ena bukun na to na sota wata kena timi anta kilabina kana mate timi ni chapa na to do giant killers to ya artu na sota ni kena nonda mate timi ena moni mazango da sama sulakir na turbo ena bukun ni nonda paka rau tegir chukani ena sota lebu ni bura anta nama ki mena toso ita ketale ena ndua na level maina quarter final na rondo lukabitu da sangani mai zaka bina kasar chuka na vita tal na World Cup sangi otingo lebu rapaka mbautu chiko ena hukuni no sa duruma ni na pata ni Super Rugby competition sana rao ni na valu batikir na vi mata timile lebu oya na World Cup anda paka na mata chukinongo na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda watama Nungu chisu nungu banua. Dorongodi na vima maniono kina vitu ena kabini bugululu ve kemundo e California. Vei mamani rua ena kabi kina tolu ena singalebu ni lotilebu vei kemundo e viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodi ena radio mbulan do vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Yavalata dionangai velata ena radio mbulan do vata. Vei talono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai vei ira na kanandau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Rongodi na bana kaloko na vei kabini tu city and a vei toko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Sala mirani lele kina num di bakan taka na liba ena num do vale empower ena
Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaruta kana program semni some kuiko ngir mai ena ono rua ono saiba dua dio ono. Radio Bulan Dovata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Ali